Assalamu alaikum, amansыздарбы? Ардактуу биздин көрүүчүлөр. Тез жарыя каналы бүгүн сиздерге Ош Учкун мал базарындагы малдардын, жалпы жандыктардын баасын билип берүүнү чечип атайын. Эртең менен келдик. Урматтуу көрөрмандар, азыр сиздерге кызматты баштайбыз. Тез жарыя каналы. Жалпыңыздарга малдын бааларын билип берели дедик. Өгүздөрдөн баштайлы эми. Бир катар. Болтау өгүз. Канча экен? Кимдики ака? Кимдики экен? Жо. Сиздикиби? Канча жашар бул өгүз ака? 1,5 жашар. 1,5 жашар. Канчага сурашты? Канча бердиңиз? 85 сурап атышат. 85ке сурап атышабы? Сиз канча дедиңиз? 95. 95. Жакшы. Көрдүңүздөр, урматтуу көрөрмандар. 1,5 жашар дедиңиз, а? 1 жашар өттүм. Өтүп калыптыр уже. 2 жашарга жакындап калыптыр. Сурап атышыптыр. Базарыңызды берсин ака. Мына ушундай көрдүңүздөрбү? Карайлы дагы. Өгүз канча инем? 70 миң. Канчага сурашты? 65ке сурашты. Ого. Мына көрдүңүздөрбү? 65ке сураптыр. 70 миң дедиң сен? 70 миң. Бул эмне 70 миң деп аттыр. Игилик, а? Жакшы сат. Өгүз баа болуп аттыр. Канча жашар бул ака? Канча дедиңиз? 65 дептир мына өгүздүчү мына. Көрдүңүздөрбү? 56,5 сурап атыштыр бул агаларыбыз. 1,5 жашар экен өгүз. Ака өгүз сизденби? Канча ака мунуңуз? 65. 65. Канча жашар ака бул? 60. 1,5 жашар. 1,5 жашар. Ноларыңыздын жаштары кандай? Булар деле бирдейби? Булар 1 жашар. 1 жашарлар. Буларыңыз канчадан? 58. 58 миңден экен, көрдүңүздөр. Өгүзгө кызыккандар, букага кызыккандар келиңиздер, алыңыздар. Мына өгүз баа болуп аттыр, урматтуу көрөрмандар. Көрдүңүздөрбү? Канча бердиңиз ага? 60,5-дан берди. Дагы берди. 60,5 берип койдуңузбу? Экөөнү бердиңизби? Бир алыңыз. Сиз канча дедиңиз ага? 65 да ками бар. Оо. Дагы бар экен да кыйла, а? Дагы бар экен да кыйла. 60,5-дан бериптир. Ал эми бул агабыз болсо 65ден берем деп аттыр. Я канча жашар булар? 1,5 жашардамы ко? Көрдүңүздөрбү? 1,5 жашардан. Экен жылкы. Жарылып берди. Канчадан экен ака булар? Канчадан экен? 50 миңден кем бар. 50 миңден. Канча бердиңиз ака? Канчадан бердиңиз? Акан 46 миңден берди. 46 миңден берип атабы? Гел сүрөткө көрсөт. Сизди көргөзбөйм, ака малды көргөзүп атпаймынбы? 8 миңге болсо ака. 46 миңден бериптир мына биз. Өгүз канча болду ака бука? 65 кем бар деп атам. Мен таппагыз. 65 миң кеми бар деп аттыр. Канча жашар ака мунуңуз? Полторашкада. Полторашкада деңиз. Altmış beş деп аттыр. Полторашканы. Көрдүңүздөр, Мына буканы караңыздарчы. Башы алабыла экен. Бул жактары да алабыла. 2 жаш экен. 97 миң бериптир. Ай. Бул өгүздүн ээси болсо 100 миң берип алып кет деп аттыр. Көрдүңүздөр да баасын. Уктуңуздар. Мына ушундай. Ого, мына буканы карап кал. Бука канчадан ага? 100 миңби? Канча жашар бул? 1,5 жашар. Кайдан алып келдиңиз? Үйүңүз кайерде? Үйдө да болбоң да. Буркаттан. 100 миң деп аттыр. Канчага сурашты?
93-кө 7000 кем сурап турмун 100 миңден. Туурчулап аткан мына өгүз карасаңыздар. Букалар канча болду ака? 93'ten beri. 93'тен бі? Жашы қаншадан ака бұларыңыз? 2 жаштан бі? 93'тен бері бе? Қанша бердіңіз? 94 мың. Жашы қанша аға? 2 жашар бі? Сіз қанша дедіңіз? 100 ver dedim. 100 бердім. Базардың бардығыла 100 қой. Ben Tuğrul Aytıp'ın onda 100 verdim. Başarısa katta başkan ha? Başı paradası yakşı kamına göre. Soyuşqa öjesi. Bağas bu. Tamam. Tez yer ya. Ağız bağılıb atır gördünüzler mi? Bu ağız 100 min be alıp ketdi. Ağalarımız bağılıb atqandan girdim. Qaysil bağılıb at? 3 oğluna. 3-ü? Başımda sana. Qançadan? 80'den. Her biri mi? Oo. Şul bağılıb atken da? Qancha yaştan ile bular? İyi. Kaçıp ketgan mı? 2 yaş bu. Böyle ga. 1,5 yaştan ötüp qaltır da. Mana 3'ü birigip 80'den bağılıb atır. Aka aldınız mı? Sattınız mı? Qanchaga? Siz tartpay etpaymi? Siz tartpay etam go. Qanchaga aldınız? 50 mingga sattınız mı? Qısır bile. Kısır. 50 ming ha? Ona sadikası. Alttır da ha? 50 mingga satıptır. Ular ağzı alttır. Qısır eken. Qancha da otasaga? Oga. Qancha ekan? Qancha ekan bahası? 25. 61. Bu az kısımlığını bilesen mi? Sattınız mı? Satarak. Aldınız mı? 61'e aldınız mı? Oo, kılık bolsun. Torpaq var mı? Kısır mı? Bu az kısımlığını bilmeyim anda. Boz okşaydı hava. O jelin salıp koyuptur da. Torpaq var mı kenle, жоқ kenle? Ha, var mı kenle? Ha, onda Dörtün boğaz kısım. torpaq var dedi, жоқ dedi. Var dedi de. Ha, bar degen bolsa anda tuaydan da. Kısır болады onda. Kaçırışınız gerek değil mi ögüzgö? Kaçırgandan keyin tuyut da. Kunajınlar kançadan bolup attyr aka? 58. Buna bolbu? Buna çoğun 63 ha? Ne olacak? 45. 65 mi? Gördünüzler mi? Kunajınların bağısı şunday. Kunajın 65 mi? Bak 65'te attır ağız. Kunajınlar kançadan boldu? 70'ten kam oldu. Kanaki. 70'ten kim var deydi. Sırayınız hava. Buna şunday bağlar. Kança oldu ol? O torpaq kança oldu torpaq? 26 mingga berip heppi. Ha buna olça? Sizlerden mi? 75, 65 eken. Kısır. Kısır eken. Gördünüzler mi? Alınızlar. Buna şunday bağlar. Qaysil bağ oldu aka? Hazır bağ oldu mu? 5 sot yemek var. Kança? Kançaga ketdi bu?
74. Bunu oldu. Ova. Ana 74 kö. Kanat Kısır mı? Kısır. Kısır uyuna. 74 mingge ketiptir. Kança dedingizler özü? Bozkırdım mal yok. Ozgurdum mal eken. Kança dedingizler özü? Ben 85 dedim ya. 74 kaldı mı? İyilik olsun, pazarınız olsun. İyilik ağa. Ozgurduk eken. Hayda. Tuyu aga. Kança eken bu? 70 ke bayla oldu. 70'ge kançaga suraştı? Geldi aga. Alayında taşlar mı? Ova bir beytattan mı? 63 mü? 7000 kaldı tura. Egiz tuyu deyim da. Aga. Tuyunda kaldı. Buna ke görürmanlar. Gigantan mı? Boğuz mu deyim da bu la? Oo değil. Boğuz aga. Üçüncüsü ke. Kança dediniz bu aslında? 85 kam vardı. 80'den koyup vereyim şimdi. 80'den kişine Viper'em der tırnak gördünüzler mi? Tuyunda etken. Dep kaldır. Boğuz eken. Torpoğu menen. Uy, kança oldu aka? 75'te ortası. 75'te otası mı? Kançaga suraştı aka? Her kusuru ortası. Torpoq жазғы aka? Ince... Saz. Жазды eken ha? Gördünüzler mi? Hurmatlı görürmanlar, mына қараңыздарчы. Бүгінгі базарда ошол торпоқты уй 107 миңге сатылыптыр. Российский нога дейт. 73-ге бі? 73 миңге сатылыптыр. Оа, көрдүңүздөр. Бүгүн базар раса кызыды. Чын айтсамчы. Тыгынды эске албаганда мен бир нерсени айткым келет, эми туура көрөсүздөр. Ушул мал базарды дагы иретке келтирип мындай тегиз тизиле турган кылып койсо, адамдар өтүп катар көрө турган болсо. Анан кээ бир малдарды көрөт, көрбөй калат. Аралап алышат, бирок ошентсе дагы башаламан ар жерде кармап тургандан көрөк, бир катардан тизилип койсо, жакшы болмок да. Порядкы бардыгы ирети менен сонун болмок. Чынбага? Ирети менен болсо жакшы болмок. Ошентсе дагы ийгилик Жақсы болтабыз, қандай болтат? жакшы болот. Базарын берсин бардыгын. Мал алам дегендер, мал сатам дегендерге ийгилик каалайбыз, урматтуу көрөрмандар. Тез жарыя каналы сиздердин кызматыңыздарда болду. Бүгүн күнгө карай жекшемби, 3-декабрь. Ийгилик барыңыздарга. Урматтуу көрөрмандар, эфирди бүтүрөйүн деп аткан учурда бул жактан бул кичинекей сатыч ийинибиз мал алып түшүптүр. Мал канча? 100 миңби? Кысырбы, боозбу? Bir haftada tut ha. Боозбу? Кайсы жерден алып келдиң? Кыргыз чектен. Атың ким? Ислам, канча жаштасың? 9 жаштасың. Ай азамат. Ислам мынантип 9 жашта экен. Бооз болгон малын алып түштүр. Канчага бересиң? 100 миңгеби? Канчага сурашты? Канчага сурашты? 100'ta kaldı. Мынакей көрдүңүздөрбү? Кичинекей сатышы инибиз. Ийгиликтерди каалайбыз.